October nisam ni pariat hania India le US in remna thutlung lam hi kanram nen a in kungkai thil thleng lian tham ani mio wangin thuma sabera lomhang le photteang critical agreement an sign ta ti puanania the Financial Express chuan nizan lama khan dariat le minute samthum vel khan anron tar langa India le US chuan China Communist Party in avauna zongjong machon dun turin inremna an siamta ani ti antar lang telbok ani India le US hian anin remna hian Indo-Pacific regiona China in khrausakna machon dun turin inremna an ziaka chutiang bok chuan India ram lian taka aram bung khrang te venghim dun turin inremna hian sign tel ani bok anin remna sign khai khom tu ber hi kan soi photo in Basic Exchange and Cooperation Agreement BECA ti ania hemi chunga hian inremna chi khrang ain zeptel tro ani the Financial Express hian an soi fi danin he inremna hian aken tel tlat chu India ram venghim tura US nena thodun na turle Indian Ocean le abak Indo-Pacific regiona China malakna dangchat turin an thodun na turpo atelbok tuipuilama rampani te Navy te veve information in shiltona an thiamna te in zirtirton turin inrem ani boka defense information an in shilton thindon boka hei hi joint service an nei baka service to service level defense lam kaihnoya official te nena information an in hlanton thindon bok ani khoi muna po ramchung nek boina lo thleng thut awm poin rang taka in puiton na an nei zeldon bok niin tarlan ani rampani tranga ministerial meeting an nei zo hian thu chua an siam ngala Chinese Communist Party in boina le harsatna asiam thinte ven himna nuaya zalenna awm thainan remna le boruak pangai taka siam turin rambung then hrang te hian China dangchat turin ma anladona khovel huap thripui leng mek Wuhan China atanga lo chuak hi nia awm thainan thodunna thatak nei turin inremna siam anita tiin an puangzar ani defense le ramven himna security lama an thodunna tur chungchang hi ngun takin an ngai tu thu an puanga he inremna in ngana bulpui berchu Indo-Pacific region zalen taka hon ania hemi tur hian regular taka thodun anianga mase rampani te inven himpuiton na chu an ngai tua masak zel tur ani don bok thilchu dan le roman dan tik om thainan military lama thodun anianga roman na feltaknen operation an nei ho thin to don ani heng inrem na hi rules of international order mila kalpui ania India le US thachakna chu inzom tlatin defense le foreign policy ate omjenei tak lianzoka kalpui dan tu roman na po pom ania Indian External Affairs Minister S Jaishankar chuan rambung khatlaka nek boina le khovel tana boina siam tu anom huna piangin tuipuilama ven himna kalpui chungin hlotling takin ma kanla anga ramtin te zaom nalan tirin buaina an siam dan anglo takin malak ani donani atia malak na tur huamchin zaw takin hon ani dona azing thayang berin joint military exercise nei thin ani don boka comsec account po set up ani donani comsec account hi olsam zoka sumdon na konga thil in lei sakton na tura roman ania in sumdon ton na lampo hei hian nasa takin kong ahong don ti na ani he comsec account kaltlang hian India in amamote technology lam thil emo bungrolam eng thil po poisa pelok nga lovin USA order asiam hal thaidona company lian hrang te tan lokna dam tak awm pha dona tin free trade deal angdewin aman hi ramdang atanga laklu nima se
asan pha don lowa chu India tan advantage thatak ani bok Apple company siam iPhone vel hi kan mang sup mayangem tuna hian video dang a kan soi to angin China in apat asiam chua thil reng atau chona satwa laptop computer po ama aman le donin asang nek ani Linux lama kan lut dial ani lo boin Microsoft company siam ho alo lut jut mai thai bok hengba khichu video masalama kan soi to ho kha aken tel ani tlang puya US hian India tan kong a hon chin hi azaw hle maya India tan chuan lokna atam hlea ma se US hian China ma chon tur hian Asia ram lian le ability nei lian tak nen a in rem na thatak siam hi ama mo ve thobok ani information impact on natur an hon sang te hi chu soilang lo mai la aming atang hian chuan atam jok chuan kan hre thiam don chuang lova atoi zong in naval lama te army lama te air force lama te le ral thuam siam na konga te baka intelligence service te tan afran thawin information in lanton zung natur line an hongvek don ani kan video nu nung panhi tenen khan kan lo ngai thak chuan khanga kan soi ho zong kha BCA in remna an sign hian akeng telvek bok ani ole thudanga in ludon teang Pope Francis thupuan chungchang hi YouTube channel tamtaka kan huwa Pope in same sex nei in ang in neina apom ti in phauchua atam hlea news agency thren khat point chutiang chuan antar langbok mase Pope Francis hian nei in ang in kopna chungchang hi chu asoi ngai maya a video hi ngun takin voi ni ngot kangai thak nuwa po nei in ang te in neina apom na lam ni in ka hrachi alawa kan channel lama po ron chhop chua ani lawa he thil hi Catholic Church rang te tan chuan ngai ti thalo thei takle ning chiat na te po ani thein a hriat ani thudik tak jok chu hei hi ani October ni somni pasari ni zandar kole ministrom pariat khan The Times of India chuan Mambaya Archbishop Oswald Cardinal Graciasin Pope Francis in same-sex chungchang asoi hrilfiana ati chua chu anron tar langa a hrilfiana kan soi main han soi masaklok kadu chu Pope Francis hian Francesco ti documentary film US October ni somni panga khan theater chua turin schedule ania he documentary film hi nei in angte in ngai zon na lam le in nei na lam a hoi deuh hlaka America thalai nun kalmek dan a pholan na ani tichuan Archbishop hian nimin khan Pope thu soi hi a hrilfiana ati chuaka Francesco documentary film nei in angte in nei na an pholan te hi a taka thil om thailo ani thu a soi ani atia Archbishop hian an kauhran doctrine po engma thak theng om lowa hetiang mi te hi an leinata an khongai thu hi pop zong ten an soi thina ma se atlang komna kan doctrine ati der thon lo nan ven himna tongkam an nei telji thin atia Catholic Church te hian englai ma in nei in ang in nei na hi kan recognize ngai lowa kan in kai khroina danin a phal lo thil ani atibok Archbishop Nibok Cardinal Gracias hian Holy Father hian enge asoi dik tak hi ti thupuya mangin Catholic Bishop Conference of India statement asiama homosexual te hian chungkua din turin dikna anneya hengmi te hi chungkua tangin kan pai chuakin kan hnot chuak mai tur anilo achan chu sex lama kong dik jok zirtir turin kan thai topa kan enkola kan zirtir an ngai ani atia an nun hi kan za saktur ania songmi te so a hu hova nun dan an thiam thainan kong dika hroi turin ven him an ngai ani tin pop hian asoya he athu soi hi gai ho in neina pompui na tura thucha ani lowa chutiang chuan Catholic Church po hian kan pompui lawani atia Cardinal Gracias hian asoi zel danin kokhran doctrine hi afel faya ti danglam na turin kong engma omlo atibok hei hi Pope Francis thusoi rainbow lamin kan lo ngai thak le kan chiara tanga
kan hriat thiam dan nen po ai nang viau ani Pope Francis hian recognize turin norna anei lawa sarkar po chu tiang chuan anor lo boka ma se dimdoi taka enkola kai hruai anni adu thulam asoina ani deuber ani tuntum chu chanchin thar danga pakai lovin kanthubula khan let le lok tang video danga soinon le ai chuan mun khata khungkhom hi athajo kome India le US in defense pact BECA ansain zo hian China le Pakistan tan an hriat tur an soingal mia maya the print chuan ni zandar som pakhat le minute som thum vel khan he thu hi anron tar lang ngal pang maya US le India hian he inrem na thuthlung hi an Seinfeld vek towa Seinfeld ani nu hian Indian External Affairs Minister S. Jaishankar chuan press briefing anai zui ngala India chuan ahuang zawa partner thar ASEAN United States chu kan lo lom hle ani atia kan national security point mason na lian tak nain khovel thara hlankai ani atia heram pani inram na hi ram pani ta tan chau nilovin diktakin khovel tan contribution ro pui tak kan pe chuak don ani khovel huapa thil thleng mek te po kan thlir telvekani atia Indo-Pacific region a remna thlentir hi kan focus lianber ani atibok hetila hian US Secretary of State Mike Pompeo chuan thu chu asiamin India hian Chinese Communist Party hi achakna ro pui tak nen alo ma chon towa tuna chuan ama chawin ama chon to ngai lawang alo ti ve mek boka US chu India mi puite nen kan ding ho tonga India sarkar thunei na chunga hian Zalenna kan humhim puyang atia kalom na pakhat ka soidu chu India le US in engti kongpoa nek boina India in ato point kan tho ho na kan thom chakta hi ania an phu wang reng nilawa China Communist Party in an nek boina anga te po chaktakin siam kanita India mi tenen kan ding howanga harsat na chu kan sutlang donani atia China hian ala chualem lo niin alanga ni jana khan joint statement ti chuakin Pakistan lam an kheng velea Pakistan hian border crossing firfiak ho aron lutir le ani chuan aso khok na takin andong hal zel tong atia choble chilin japana omia lovin action lak ngal aniang tin statement a hian anjiaka Pakistan sarkar po hei hi country tir ngalani tuna hian choble chilin aram opchunga firfiak ho ta chu khuakhir ngal turin kantia firfiak pol manga India tana buaina athentrin hi topsan ngal turin kan hriat tir bok ani tin joint statement a hian antar lang bok ani anin remna thuthlung an sign BECA hi point malmala ron phau chuak lovin athen lai National News Agency le International News Agency te hian anon phor zeu hloma detail tak chuan an puang zar don lo ti chu achianga media lamten an hriat thaile an pon zarchin ba ka hian thil tam tak a omang ti arin oma tin he inremna an sign zochia joint statement an ti chuak zui ngala an inremna thu mai du tok lovin China an vo ngal mai le Pakistan an vo ngal mai po hian an tho ho na tur hi a thatok ti atilanga India poi khoi tu chuan US poi a khoi tel zel don ti na ang ta viau ani khovel huapa military strenga pakhatna US le apalina India in kop hian thil chu an ti thai viau in arin oma an phena quad alliance an la ombok Russia hi India ebzongin achet mel taloboka China le Pakistan laka antrong huai ngal ta viau ani ole tuntumatan chuan du tok le photila kan chanchin thar minlo thlir sak thina wangin kan loma hrileng laka lo film khurula dam takin chanchin thar dangnen in ton le kan tum thau donia